Misa Pamada Thana Vidamani Deka Padam Tamadiyami Udamidaya Misa Pamada Thana Vidamani Deka Padam Tamadiyami Dhana Deya Yuza Nitu Udu Kesa Niya Mahu Niya Yeji Umi Nitu Akunye Ekin Sanitu Vila Deya Yuza Nitu Udu Kesa Niya Mahu Niya Yeji Umi Nitu Akunye Ekin Sanitu Avanadeya Yuza Nitu Udu Kesa Niya Mahu Niya Yeji Umi Nitu Akunye Ekin Sanitu Ganjima Yapaya Kadana Ganshima Shimyok Naina Yamya Jima Yapaya Kadana Yamya Shima Shimyok Naina Tata Jima Yapaya Kadana Tata Shima Shimyok Naina Yame Punya Ada Biduya Bodhinya Nata Nippanata Visayo Hodu Dharani Nata Insa Dilandamandaru Gangadawa Apamadi Natambadija Miba Jesus Kamukudonia Haji Pidu Pido Pidu Ete Miba Nabago Atua Pi Amuta Bido Lino Yango Miu Pibita Miu Ne Rama Idan Yang Jong Dat Yet the Zao Kamukudonia Yang Mogu Yang Daga Yang Darai Sasiti Jangwen Takui Yabdi Zong Pit Kamukudunia Pulo Giare Ludan Giare Yasinguru Miyajiga Leve Lady Dikinia Punya Nak Meda di Wasana Yene Wudeno Bawen Piromuromia Alo Loga Gong Judea Mandamia Malodian de Pupu Sura Sigalavia Messibu no Lurain Aloga Gong Judea Najobia Jingurumia Giga Dikinia Punya Nak Medadi Wasana Loga Kiabai Lusure Loga Gong Judea Lusure Nimiro Lola Dong Dare Gong Judea Mandamia Pizo Nine Budia Atua Yasingurumia Giga Achana Hotare Nambadega Pinya Nambaniga Punya Gong Gudo Loga Luda Diava Gong Judea Lola Jamare Yasingurumia Giga Apinia Mere Pulum Yosu Jansi Segumumio Yame Loga Luda Deva Gong Judea Lugene Apinia Nere Apinia Mere Sujudea Sisi Pulomu Yosu Mudi Jansi Segumuri Nizen
နေတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေမယ်ဆိုရင်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးတရားတွေရရှိနိုင်ပါမလားဗျာ မရရှိနိုင်ပါ ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အပညာနဲ့